Dok su se velikaši iz centralnih oblasti konstantno borili za dominirajući položaj unutar Srpskog carstva, gospodari perifernih krajeva se nisu često uključivali u te sukobe. U ovo vreme teritorije uz Jadransku i Jonsku obalu su se formirale kao zasebne celine. Vladari ovih krajeva nisu obraćali preveliku pažnju na zbivanja u unutrašnjosti, a njihove akcije bile su zapravo borba za prevlast u tim krajevima. Ratovi između Balšića, Karla Topije, Blaža Mataranga i Aleksandra naslednika Jovana Komnena Asena su sada postale svakodnevnica. Zauzevši veoma bitni Drač u martu 1368. godine, Karlo Topija, princeps Albanije, je postao najmoćniji velikaš u ovom području. Zaokruživanje čitave oblasti ipak je bilo sprečeno na severu, gde su se opasni Balšići isprečili. Različiti interesi dve strane dovešće do dugih neprijateljstava između ovih velikaša. Na početku, Karlo Topija je imao više uspeha u ovim borbama. Čak je uspeo i da zarobi Đurađa, predvodnika porodice Balšić. Shodno ovim dešavanjima, Topija je bio taj koji je tražio ustupke, a agresivni Balšići više nisu istupali samovoljno. Situacija je se promenila nakon jačanja kralja Vukašina i nakon njegove pobede na Kosovu. Rodbinske veze između Mrnjavčevića i Balšića su tada došle do izražaja. Karlo Topija je, primetivši da Balšići dobijaju jak oslonac, oslobodio Đurađa i dogovorio mir. Zbog svoje slabosti Balšići su bili osuđeni da jedno vreme miruju, međutim sada je stanje bilo drugačije. Ova velikaška porodica je udarila na Kotor. Ovaj grad je uživao carevu naklonost, međutim pošto Uroš nije imao nikakvu moć, nije mogao ni da ga zaštiti. Uroš je čak pisao Veneciji da deluje u njegovo ime, međutim ni Mleci nisu u ovom trenutku bili zainteresovani. Grad je jedno vreme uspeo da se održi samo zahvaljujući Nikoli Altomanoviću, međutim pošto je ovaj doživeo poraz na Kosovu, spas je se morao tražiti u Ugarskoj. Tako je Kotor priznao vrhovnu vlast ugarskog vladara. Iako je Nikola Altomanović doživeo strašan poraz na Kosovu, uspeo je za kratko vreme da se oporavi. Novi županov uspon ipak ne bi bio moguć da nije bilo pomoći sa strane. Naime, on je uz određene ustupke katoličkoj crkvi dobio naklonost ugarske i mačvanskog bana Nikole Gorjanskog. Kolika je obnovljena snaga Nikole Altomanovića vidi se i po tome što se dve moćne velikaške kuće ponovo udružuju protiv njega. Balšić i Mrnjavčević su bili spremni da udare na mladog župana. Ovoj koaliciji pridružio je se i Dubrovnik, jer je Nikola već tradicionalno pustošio njihovu zemlju. Osjetivši opasnost od Mrnjavčevića i Balšića, Nikola je ponudio Dubrovčanima mir, međutim sada se njima nije žurilo. Ova koalicija je pripremala kod Skadra žestok napad na humskog gospodara. Prema planu, Dubrovčani su trebali da prebace trupe, a zatim da štite odstupnicu kako bi u slučaju poraza vojska Mrnjavčevića i Balšića se mogla povući sa Nikoline teritorije. Ovaj argument govori koja je snaga Nikole Altomanovića i koliko se to respektovalo. Mladi župan, iako hrabar ratnik, odan oružju, bio je okružen sa svih strana neprijateljima. Sa Lazarom nije bio u dobrim odnosima zbog sukoba oko rudnika. Sa bosanskim banom se ranije zavadio oko Sanka Miltenovića. Ugarska nije željela se upuštati u ovakvu avanturu. Tako je sve izgledalo da se njegov kraj sada zaista približio. Ipak, dogodio je se malo očekivani obrat. Na istoku nekadašnje srpske carevine u Serskoj državi, kojom je vladao Uglješa Mrnjavčević, javila se ideja o napadu na Turke Osmanlije. Iako je nakon Dušanove smrti u svim krajevima njegove nekadašnje države nastao period urušavanja i rasula, jedino je Serska država napredovala. Ovdje ne govorimo samo o njenom teritorijalnom širenju, već i o sređivanju unutrašnjih prilika. Despot Uglješa je na vreme obezbedio podršku svetogorskih manastira koji su, osim veoma bitnog političkog faktora, bili i sa ekonomske strane veoma bitni. Za vreme njegove vladavine ovi manastiri su doživjeli svoj procvat. Uprkos čestim upadima osmanlijskih pljačkaša, izvesno je da je despot u nekoliko manjih okršaja pobedio ove pljačkaške grupe koje su često prelazile preko njegove teritorije. Uglješa je također razvijao svoje odnose sa Vizantijskom carevinom.
pošto je se između Serske države i Carigrada isprečila osmanlijska teritorija koja je objektivno predstavljala veliku opasnost po obe države, prirodno je došlo do približavanja. Uglješa je daleko više insistirao na prijateljskim odnosima dve zemlje, verovatno zato što je i sam bio svestan da je ugroženiji. On nije posjedovao toliko dobro utvrđene gradove poput Carigrada ili Soluna koji bi mogli zaustaviti turski napad, pa je njegovo preventivno delovanje bilo jedino rešenje. Pre pregovora o potencijalnom napadu dve pravoslavne zemlje na Osmanlije, prvo je moralo doći do izmirenja crkava čiji je raskol nastao još za vreme cara Dušana. Svestan situacije, a i pritisnut od strane dela srpskih crkvenih velikodostojnika koji su se školovali u Carigradu, Uglješa je morao popustiti i vratiti se pod okrilje carigradskog patrijarha. Iako je do crkvenog dogovora došlo, u vojnom i političkom smislu nije bilo nikakvog napretka. U Vizantiji je tada vladala latinofilska orijentacija koja je pomoć očekivala isključivo od zapada. Iako ovdje se jasno vide Uglješine državničke sposobnosti, on je zarad svog političkog cilja bio spreman da žrtvuje prava Pećke patrijaršije, doduše samo u svojoj oblasti. Srpski poklisari su zarad ovog cilja nudili znatne sume novca, međutim sve je bilo uzaludno. Iako su Osmanlije predstavljale pretnju za sve balkanske države, despotu Uglješi se pridružio samo njegov brat, kralj Vukašin. Ne zna se da li je on istupio kao kralj Srpskog carstva ili samo kao oblasni gospodar, i ovo je danas otvorena tema u srpskoj historiografiji. Ono što je sigurno da Raška vlastela nije želela pomagati Mrnjavčevićima u ovoj situaciji. Stoga su Vukašin i Uglješa mogli računati samo na vojske velikaša sa kojima su bili u srodničkim odnosima. To su bili Radoslav Hlapen, braća Balšići i Vlatko Paskačić. Ipak upitno je koliko su i ovi velikaši bili zainteresovani da brane udaljenu Sersku oblast. Oni su sigurno nastupali zajedno sa Mrnjavčevićima u onim oblastima gdje im se interes preklapao, međutim sada to nije bio slučaj. Oslanjajući se na izvore, može se reći da su Mrnjavčevići ostali prepušteni sami sebi. Vukašinove snage su se u to vreme nalazile kod Skadra, gdje se, kako je već pomenuto, pripremao napad na Nikolu Altomanovića. Ipak po pozivu svog brata on je odmah krenuo u pomoć. Uglješa je bio svestan da pogranične čarke ne mogu trajno ukloniti opasnost Osmanlija, pa je odlučio da ih žestokim napadom protera iz Evrope. Zahvaljujući informacijama kojima je raspolagao, despot je mudro izabrao baš ovaj trenutak za napad. Naime, osmanlijski vladar Murat sa glavninom svojih snaga je se tada nalazio u Maloj Aziji, tako da je napad mogao biti delotvorniji. Snage koje su okupili braća Mrnjavčević su bili zaista impresivne. Izuzev Ugarske na Balkanu, nije trenutno postojala jača sila. Pretpostavlja se da je njihova vojska brojala više od 10.000 ljudi, dok u izvorima brojke idu čak do 60.000, što je verovatno preuveličano. Dva brata su se tako 1371. godine iz Sera uputili duboko u neprijateljsku teritoriju. Treba nagovestiti da je Vukašinova vojska bez nekog većeg zadržavanja prešla ogromnu razdaljinu da bi stigla do Sera, a zatim je usledio zajednički marš sa Uglješom od nekih 7 dana. Negde na dan hoda od Jedrena, celokupna vojska postavila je logore na reci Marici, gde je trebala napraviti odmor. Marica je predstavljala posljednju prepreku u zauzimanju Jedrena. Svesni da su kvantitativno superiorni od posade, koja je ostala da brani utvrđenje, Mrnjavčevići su računali na laku pobedu. Ovome je doprinelo i poslanstvo Lala Šahin Paše koje je obećalo predaju grada i bezuslovnu pokornost. To je shvaćeno kao znak slabosti i do te mere Srbima ulilo samopouzdanje da nisu ni stražare postavili. Ipak u noći 26. septembra 1371. godine, posle strašne oluje, osmanlijska vojska je okružila Srpsku. Pretpostavlja se da je Turaka bilo manje od 2000 i da ih je predvodio Evrenos i Lala Šahin Paša. Njihova strategija je bila jasna, noćni prepad na mnogobrojnijeg neprijatelja koji će ga naterati u povlačenje. Tako je pred jutro, kroz gustu maglu, otpočet opšti napad. Prepad je izazvao paniku među nepripremljenim i unezverenim srpskim vojnicima. Iako je Turaka bilo mnogo manje, pod ovakvim okolnostima je izgledalo kao da su zapravo oni mnogoljudniji. Napadali su sa svih strana i širili strašnu buku.
Verovatno su Mrnjavčevići pokušali da reorganizuju svoje jedinice, međutim efekat iznenađenja je učinio svoje. Ovakav napad niko nije očekivao i došlo je do masakra. U bici su poginuli i kralj i despot. Neki izvori tvrde da je Uglješa stradao od rana, a da se Vukašin udavio u reci. Ostatak vojske je ili poginuo ili pobegao pred strašnim neprijateljem. Nema mnogo izvora koji nam govore o Maričkoj bitci, ipak ono što sa sigurnošću znamo je njen datum, mesto i njen katastrofalni ishod. Starac Isaije, njen savremenik, je ovako opisuje. Turke ne isteraše, već sami od njih izgiboše, i kosti im tamo padoše i nepogrebene ostaše. I veliko mnoštvo vojske ili pogibe od mača ili dopade ropstva, a neki umakoše i vratiše se. Posljedice Maričke bitke bile su sudbonosne ne samo za sersku državu, već i za čitavo Balkansko poluostrvo. Iako su Vizantinci preduhitrili Turke i zauzeli Ser, ispostavit će se da je to samo kratkotrajne prirode. Veoma brzo nekada najmoćnija država sveta postaće osmanski vazal, a pratit će i Bugarska. Mrnjavčevići su zapravo bili posljednja prepreka Osmanlijama u proboju na Balkan. Jedino su oni mogli uspostaviti novu vladarsku dinastiju na teritorijama Dušanovog carstva i povesti odlučnu borbu protiv strašnog neprijatelja. Tako je Marička bitka postala najveća osmanlijska pobjeda sve do pada Carigrada. Paralelno sa ovim dešavanjima i posljednji Nemanjić, car Uroš, je preminuo. Ono što znamo sa sigurnošću je da je se to dogodilo pre 2. ili 4. decembra. Također znamo da nije učestvovao u dešavanjima oko Maričke bitke i da predanje kako su ga Mrnjavčevići ubili nema istorijsko utemeljenje. Njegovom smrću, pošto nije imao dece, kralj Marko, Vukašinov sin, postao je, ali samo formalno, vladar Srbije. Tako je Srbija ponovo postala kraljevina. Prirodno je da Marka niko od velikaša nije želeo da prizna za vrhovnog vladara. Šta više, srpski kralj je bio živi svedok komadanja zemlje njegovog oca i njegovog strica. Kako od Turaka, tako i od srpskih, ali i grčkih prvaka. Nemoćen da se bilo kome suprotstavi, Marko je morao priznati tursku vlast. Istorijski izvori su nejasni kada je to učinio, ali je izvesno da jeste. Tako se središte srpske države ponovo pomerilo na sever, gdje će sada raški velikaši uočiti tursku pretnju.